Shalom mahabatagan Korean Tuhan nagabi parmana madir bata bani tanggal 10 Januari on ay mamarjudul marbagal ibagas Yesus ay ibagas iya do ito Tuhan ay bata Marianan hagogok niin Kolose sada ayat 10 siya marhitay ambilan sa darion si holdo homa patalaron ni Jesus nay bata hubata marhitay hon ni diri ni sandiri marhitay Jesus yol tarida hagogok at tape kasampurnaan ni panopaon ni nay bata laho paluakon hita jolma doma ito tuhon ni bata hinan Jesus do parmulaan sagala na tinupain anjaha ulo ni haganop ase marpusat ba ni Jesus do haganop sengdong pertumbuhan na sampurna iluar ni Jesus ise na mencoba-coba sihol manggolo iluar ni Kristus seng sampurna pertumbuhan ni ay mombur do iya tapi murmak seng margogo songon sada soanan anggo sihol sampurna pertumbuhan ni anjaboy berhasil diar dengan hombani na itek do iya ibu puki anjahaboy paborsih bonani sonai do hita sihol masapo das mungkin hita manggolo ibagas Kristus ase sampurna pertumbuhan ta ibagas dirini anggo sonai siol ma hun girah ajari hita adak danak ta marsaor manggolo rapakon Jesus marhite na girah tardidi anja girah na ajar hon hata ni bata bani seng pitah vitamin na cukup hasa bereon manisidea tapi dihot do vitamin surgawi ay mahatani nay bata sada pasu-pasu doin bata anggo hun girah hita ipaluah Jesus ay iya do ujung pakon hagugok ni haganop ase na do ra manjalo Jesus anja do may selamat kon Jesus do cukup sempurna iya jadi anggo girah hita ipaluah Jesus tu hundukah do hita boy manaksihon Jesus sada tugas anja tanggung jawab tadoin jadi utama soman girah manggolo dari Jesus sipudas ia menjaloh barita pardamaian na humbani ni bata sadokah sirang jana lang ihaguluhkon sada-sada halak Jesus lang dong hadamaian bani diri ni lapi sempurna pertumbuhan ni ilobi ni bata halani ay anggo do may paluah ipadami Jesus hita ulang hita surut tapi lamin politik majolom hita haluahon ay marhitay natong marsaur pakosi ibagas hatani pakon par tongguan pe ase tong mapareksa hita dirita marhitay hatani ni bata atap natong obe hita manggolo ibagas dirit Jesus atap lang amin martunggom hita ham Tuhan Yesus oro piham mahanami ase tong manggolo marsaur ganop ari ibagas dirimu oro piham mahanami agilaho manaksihan guranmu age bani dakdanak nami ase dihut saud sidea maluah amin